салом тамошобинони азизи ман. бисёр вақт шуд ки ман ягон хел видео сабт накардам, лекин худоро шукр ҳозир вақт шуд, худованд роҳи моро кушод, ҳозир мо дар тоҷикистон ҳастем ва хостам як видео кӯтоҳакак аз шаҳодат, аз чизе ки дар ҳаёти ман Исо мӯъҷизаҳое ки кард нақл кунам. пеш аз ҳама ман мехоҳам аз китоби Забур боби 36 ояти аз 1 то 6 хонам. инҷо нависта шудааст ки аз пешравии кори бадкорон зиқ нашав ва ба ноинсофон ҳасад набар, зеро онҳо чун алаф зуд пажмурда мегарданд ва монанди майса аз байн мераванд. аммо ту ба худованд таваккал намо ва некӣ бикун, то дар рӯи замин бо барору осудаҳол бошӣ. лаззату ҳаловати худро дар худованд биёб ва ӯ туро ба орзуи дилат мерасонад. кору боратро ба худованд бисупор, ба ӯ таваккал бикун ва он гоҳ ӯ корҳоятро бо барор мегардонад. ин оят аз Забур аст ва ба амин қисми он аҳамият додам мехоҳам ки лаззату ҳаловати худро дар худованд биёб ва ӯ туро ба орзуи дилат мерасонад. вақти ман ҳамин оятҳоеро хондам, ман хурсанд шудам. гуфтам худованд, дар дили ман орзуҳо ҳастанд, лекин ман намехоҳам ки фақат пеши ту биёям ва аз ту талаб кунам. ман аз дуо кардан хурсанд мешам. ман ҳамин аз парастиши ту хурсанд мешам. вақте ки имондоро ки ҷамъ мешем дар маҷлисҳо, дар ҷойҳое ки дуохонӣ мешад, имондоро ҷамъ мешад, ё ҳатто бо одамоне ки дар бораи Исои Масеҳ намедонад, дар бораи Исо, мӯъҷизаҳои Исо нақл кардан мана бисёр хурсанд мекунад. ва умуман тамоми лаззати ман аз ҳузури Худо буд, аз ки хондани китоби муқаддас, каломи вай ва ҳатто вақте ки Худо як калом метиҳад ва нишон метиҳад, роҳ нишон метиҳад, нағз ки мо итоат мекунем. лекин ман гуфтам мехоҳам ки худованд ҳамин хел бовафо ҳаст ки амун дуюм қисмашро ҳам иҷро мекунад. мегӯяд ки агар лаззати ту дар худованд бошад, вай орзуи дилатро иҷро мекунад. ва як орзуи дилам буд ва орзуи дилам ҳамин буд ки ман мехостам ки забони англисиро нағз ёд гирам. дар университет мехондам, лекин дар университети мо дарсҳоро нағз ёд намедоданд. инқадар нағз имконият набуд барои гап задан, барои гӯш кардан бо забони англисӣ. ман ҳатто намедонам, якта дуо кардам халос, бисёр дуо кардагӣ нестам. як бор дуо кардам ки худовандо, ҳамин нағз мешуд ман англисиро нағз ёд мегирифтам. агар забони англисиро нағз ёд мегирифтам, як имконияти нағз медодӣ. ва баъд аз чанд вақт, бисёр вақт нагузашта, ба калисои мо як гурӯҳ хориҷиҳо аз дигар давлат омаданд ва роҳбари калисои мо гуфт ки ту англисӣ ақаллан камтар медонӣ, ту инҳо тарҷумонӣ мекунӣ. гуфтам не, ман нағз намедонам. ва гуфт аммо ҳеҷ чиз намедонем. лекин инҳо ба тарҷумон даркор, чунки забони тоҷикӣ намефаҳмад, русӣ ҳам намефаҳмад. давоми 2 моҳ мо ҳамроҳи ҳамон хориҷиҳо ҳар ҷо рафтем, ҳама ҷо то қадри имкон тарҷума мекардем. лекин дар давоми ҳамин 2 моҳ дар ҳамин шароит ман хеле хурсанд шудам ки худованд ҳақиқатан ҳамин орзуи дилам ба мара расонд. ҳамин хел шуд ки дар давоми 2 моҳ англисӣ ба хуб, англисӣ ман зӯр шуд, нағз мефаҳмидагӣ, гап зада мефаҳмидагӣ шудам. ва як орзуи дигар доштам. инак орзуи дуюми ман ҳамин буд ки ман сахт мехостам ки навохтани гитараро ёд гирам. лекин дар ҳамон замон дар Тоҷикистон ҳатто дар мағозаҳо ягон хел гитараи босифат намефурӯхтанд. баъд бозам ҳамин хел орзуи диламро дар пеши худованд гуфтам. лекин лаззати ман, хурсандии зиндагии ман ҳамеша аз ҳузури Худо, хизмат кардан ба худованд, дуо кардан буд. ва мувофиқи ҳамин гапи худ, сухани худ, худованд ки орзуи дилро иҷро мекунад. ман он вақт аллакай дар Душанбе кор мекардам. як рӯз гуфтанд ки як гурӯҳ духтаро, 6 кас духтаро мебиёяд аз як давлати аз Шветсия.
من باید ویها رو رفته در همون فرودگاه پشواز میگرفتم و 2 ماه یا 3 ماه آنها همراه ما باید در دوشنبه می بودن. وقتی من رفتم فرودگاه 6 دختر می آمدند و در قطار آنها یک دختر در پشت وی گیتار بود. من همیشه خرسند شدم، گفتم تمام این دختر من با گیتار یاد میتد و من از همین دختر گیتار رو یاد میگیرم. دوامی 3 ماه ما یک جای هر جا که میرفت ما میرفتیم، ترجمه میکردیم، یاردم میدادیم، لیکن هر روز خانه که می اومدیم در خانه هر بگاه گیتار نوازی رو یاد میداد. لیکن من باز فکر میکردم که من 3 ماه یاد میگیرم درینگ کم کم، لیکن بسیار مشق کردن در کار. این دخترها اگر رود ما از کجا با گیتار میابم که مشق کنم، نغز یاد گیرم. وقتی که روزی رفتنی ویها شد ما از کارخانه می بیایم که یک دوگانه ما میگه که همروز این دخترها گیتارشون رو مونده رفتن. همون دختر گیتارش رو مونده، تحفه مونده رفت و خداوند همیشه بزرگ که از چیزی که به نظر من امکان ناپذیر بود همین چیز رو مهیا کرد. برای همین امروز من یک چیز فقط گفتنی هستم که این آیت بی‌نهایت زیر لذت شما در خداوند باشد و خداوند آرزوی دل شما رو اجرا میکند. میدونید وقتی که من خداوند میگویم من با عیسی مسیح رو در نظر دارم، چون که ما باور میکنیم که وقتی که انسان گناه کرد گناه ما رو از خدا جدا کرد و ما دیگر از حضور خدا لذت برده نمیتونیم، آواز خدا رو شنیدن نمیتونیم، با خدا یکجا شدن نمیتونیم. لیکن همین گناه رو باید از ما بین میبردیم و در کتاب انجیل نوشته شده است که عیسی مسیح وقتی که وی رو کشتند، در صلیب میخ زده کشتند، تمام گناه آدمیزاد رو گرفت، مرد، لیکن روزی سوم زنده شد. همون که عیسی مسیح زنده شد و میگه که اکنون بیایید پیش من بیایید، من گناه های شما رو تازه میکنم و شما خدا که یک میشید و همین با واسطه عیسی مسیح ما هم خدای دوست میداریم. با واسطه عیسی مسیح ما با خدا نزدیک میشیم. وقتی انجیل خداوند رو، کلام خدا رو میخونیم، خدا همراه ما گپ میزند. همه انمین از خداوند لذت بردن است. اگر ما لذت بریم همین ارزوهایی که درون دل ما با هست خدا میفهمید است و همین ارزوها رو اجرا میکند. من همین چیز رو همراه شما خواستم که شما هم همین چیز فهمید و بگذار در خداوند لذت برید و بگذار خداوند عیسی مسیح ارزوهای دل شما رو اجرا کند. تا برنامه این دفعه